SA News. Mabandla kaMjona kaNdaba nina bengashana kamenzi yaphuza umlaza kaMeva nina besilo qhu saphinde sahlangana asiphinde ke sibambane uTK Zuma lona wendaba ze-SA News ezichemile futhi ezithatha uhlangothi sesifikile ke esigodini sakwaDungamanzi eMsinga lapho besikhona sizothi dudu emndenini wakwaDlamini njoba sazi ukuthi sife olwembiza angihambi ke ngedwa njengoba bengishilo ngihamba nenkosi yesizwe sakaMnikathi kanye nenkosi yamaYelobhoni sifike nethodlana ke sizothi dudu ngalo eliqhamuka kumfowethu uKhabazela but ke ngizothi ukusondela nje kancane ngiqale ngokhabazela mhlambe akathi qaphu nje kafishane mfikathi siza ngalana oke wathinta udaba olubaleke kakhulu ukuthi lensizwa uyigcine ngesonto edlule elokhuzeni emcimbini kaNjabulo la ikhulume khona ngokuthi isiyaqeda ukwakha mhlawumbe ungaphinda uthi nje ifahla kancane kubabukeli ukuthi ungigcine nini usicebi benikhuluma ngani bakwethu kubhlungu kakhulu ke lokhu engizokuveza lana ngoba ngiyacabanga bekuyi last week uGodo nePhinifa emcimbini kaNjabulo okaduse Soweto uthe nje nayiqeda ukudlala ungena besipake nje endaweni eyodwa kwi-VIP naye waphuma ngene emontweni yakhe ehamba nabantu abaningi wasethi cha Mkhize awuthi ke ngene ngapha ngakuwe ngizohlala ngawo ngoba abantu ngifuna ukuhlala ngisafuna ukuyihlalela nje kahle ngithi ukuphumula ngoba manje abantu belokube ngihluphe njalo bafika bengivula iwindi manje nangabe ngingasakhulumi nabo kuba ngathi ngiyiqhenya ngicela ukuhlala ngapha mfowethu sibongile nangesipho osiphe uNjabulo nami ngisendleleni Khabazela njoba ufikile ekhaya wabona ukuthi sengisemaphethelweni ukuthi ngiyaqeda umsebenzi project engenze ekhaya okuyindlu yami ke esho yena mfowethu njoba sasikhulumile ngisaselapho ekuthenini ngizolanda inkomo embili angazi ke Khize ngoba khona ukukhulumile kodwa phela ngeke ngikukhumbuze indoda iyazi ukuthi ihlele kanjani elami ngathi mfowethu owakwethu wena mina ngasuka ekhaya ngenhloso yokuthi ngizobona nento yenzayo lokho engangikusho ngangathunywa umuntu namhlanje ngisasho ngithi mfowethu na uthengele zonkomo embili akusimpoqo kodwa mina nginaye yodwa engiyokupha yona njengomfowethu ukuthi ukwazi ukubhekana nabantu ngoba na uthi usuyavula Hey ijulile kakhulu siyabonga Khabazela nako konke okwenzakalayo basi ngicela ukuyivala njena ngenkosi yesizwe sakaMnikathi undabezitha kukuphatha kanjani okwenzeke ngiyazi ukuthi benixoxe kakhulu naleli qhawe futhi womunye wabantu akade beduswa ngentswebu nali iqhawe mfowethu kukuphatha uzizwa unjani Nxamalala akukhulumeki mne wethu ngifisa ukusho lokungakufihli yabona nje ngenkathi kuvela inhliziyo yami yashona phansi ngiyakhumbula ukuthi ngakuthinda nje same time ngiqeda ukuyithola le ndaba bengazi mina ukuthi ngimkhonzeka ngako sicebi bengazi ukuthi sabantu abakhulumayo emafonini kodwa mengabe sekwenzeka lo mshophi I literally cried ngenxa nje inhliziyo yami yavela yakhathazeka ngakhona yabhlungu ngakhona okunye futhi engikunotisile ukuthi bonke abantu eSouth Africa yonke bayakhala egodini ezahlukahlukene emadolobheni ahlukahlukene lokho kodwa kuveza ukuthi ke indlela abeziphethe ngayo leyansizwe ibikade ilunge kakhulu inomoya omuhle ilekelela ke futhi nasendaweni ngoba siyezwa ukuthi ibisifaka kakhulu isandla nasendaweni nasezikoleni so ke mfethu sibhlungu kakhulu sisemanzini sonke njenge South Africa siyafisa ukuthi ke umndeni ukwazi ukuthi uyithole enhlizweni zabo ukuthobeka nanokuthi ukwazi ukudlulisa kuyothatha isikhathi ngoba bekade kuyiseyiqume ngenxa yeage yakhe eyistar egqamile kakhulu emphakathini ngiyacabanga ukuthi ngisho nasendaweni yaseMsinga ube omunye wabantu ekuthenjelwe kubona ukuthi nasi istar nathi sizibona ngaso endaweni ukuthi sabantu asibancinyane eMsinga so uNkulunkulu ukuthi mengabe ethatha isinqumo sokuthi ke amsondeze eduzane siyakhala kakhulu mfowethu yiloko singakusho siyabonga kakhulu Ndabezitha sibonge kakhulu nawe Khabazela siyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle izindaba ze-SA News zichemile futhi zithatha uhlangothi